Hamid sana maqtovlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ihlas ko'ngillarımızdan çıkan salavat şerifeler bulsun. Rabbimiz Allah Teala. Земляки, сегодня всех нас объединяет общая скорбь. Наш земляк Назипов Ильнур Салаватович погиб, выполняя боевое задание, свой священный долг, верной военной присяге. Он до конца выполнил приказ Отечества. Народ не забывает своих героев. Вечная ему память и вечная ему слава защитника Отечества. Барлық якташлар, райондашлар, Илнурның туганнарының, якыннарының үтә дә авыр кайгысын уртаклашалар. Кайгыларыбызны уртаклашабыз. Безнең шушы геройларыбыз, алар инде геройлар чыгышы сугыш кырында үзләренең ömürlerini bizim ilimiz için bir olğan җегетләребез ул мәңгелеккә безнең күңелләребездә калачак, мәңгелеккә безнең районыбыз, илебез тарихына кирип калачак. Разрешите мне от лица Министерства обороны, от лица военного комиссариата Республики Татарстан, от военного комиссариата Кукмурского района, от себя лично принести глубочайшие соболезнования по поводу гибели Ильнура. То, каким человек был Ильнур, говорит тот факт, что на контракт он уезжал водителем, а из водителей по велению сердца перевелся штурмовой отряд. Погиб при штурме одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики. Вечная память герою, вечная слава. Arayla anlaşıları hem harbi harekat veteranları isminden size gelen simyazlarken şu hava kayganı ortaklaşarız. İlnur'un ruhu şahit bulup gitsin. Ruhu üzmek durumda olmasın. Hayırlı günler. Men özüm Sobadan, bizning singlimiz de Sobadan idi. Kuyov da Sobadan idi. Mana bugun ularning ullari Najipov Ilnur Salavatulin so'nggi yo'lga uzoqtirga keldik. Baribizga da ular rahmatimizni yetkazamiz. Isen-imin yashag'iz, qayg'u hasrat ko'rmagiz. Şuşu vatanni saqlarga ketgan ullarimiz, yigitlarimiz isen-imin tuğan yerlarga aylanib qaytsinlar.